Alo perlu kita sutana pergi ke channel juga am tas ni an ni pi kamno bon wow ba pin klein ma te hidden exercise kum tu ma south li bangan lem da ka exercise number 1 ka de back squat ma kum tu kumba squat ro bilo exercise number 2 ka de push press ma narak hadu spa do spa spogilo nanta exercise number 3 ka de ka power clean tu katura hapoh spa spogilo but exercise number 4 ka de clean pull katu ka de manra hadu spa san kilo ma tangom tahi keep supporting ya ne channel jonga dengan peni pi dengan hikai pi kum no kon pin klein ma dan ni bakwa ban nang man kai bat dan ni kene ga de weight ga ba spa ro pho kene first exercise ga de back squat te ma peni pi ba kene back squat bangale compare ma ka wo ya ka kuru te lem no ka place ang ma place bang do ketinggian pelan tu. Ketinggian 4 ya, ketinggian no grip. Normally back squat kada belum ne. Even 4 ketinggian tu. Kene gadi second exercise kaya kene exercise no kene gadi push press ende untuk split je push je ki suk dan tapi hi ngala nem ngala tip ngam try bang ngala let's go ya kene exercise la tip kateng kumka clean no kemud bakira na floor shoulder jong ki te ta ki kene weight ade sepakasan san arpo spo plus 2.5 ma nang tao baro ko siniang kunjo ma $115 kg. Kane exercise kari clean pull. Apa you can lift na floor adu ha. Kane no tang hapoh hips but ma triple extension bagyo. Tentang tinggi. Kane ketiga last exercise. Perhatian jangan kade good morning mah. Kane kade kena kau kilo. Lihat gym jadi no bigger pun no der ban. Lu per which pun dah teman yang pergi ke Malaysia mah. Chance lihat awis ni pin talai sibun mah. Tan ni no teknik ulang.